Yeah, so I take care me kumam mano bedo Moses Chano punya kumam gallery. Nyimukan atiekede jakait mano Mr. ZY, one of the hit makers. Mano me Owango yigi metie trending iwiyamo kano totwal. So gi apire tek tiebe winyo kop me Owango yigi tie dite trending. Ko wacho be ber kong amak amano achiel ikom ikanyagi. Ber kong giyamewa about nyoino no ame otiluongo no abe Owango yigi. So ejaka ito poyo neno tin mano ikumam gallery. Poyo ida. Benyo kuo. Wotie balalem. Awinyo iwuok unu kede hit dio wacho be ding ding music ZY mano kede Dutch mode. Jama. Dite wacho be Owango yigi. Be old generation, be new generation. Ber kong imi wada ung'ei. Owango yigi no duong' mere nyo old generation, new generation gini go. Owokun iye pone mene. Ber kong wado ng'ei pien. Etie hitting nando kada wango ing'ata moro wacho na bo wango yigi. Miya ber kong ang'ei. Duong' me wero. Ituto mera apoyo sana. Poyo merida. Wera chak poyo karachiel kede kumam gallery. We promoting kumami music ye pone achal balamano. So about Owango yigi. Mano tie balabe tie jome tero balabe imita bali bullying jome new generation di tero bala jome new generation le tie kede ngech moro ikom ara music so gin kita gin igeo kede sek imita bali dong dido idio wan piny bala wan oli kede ngech ametuno ka amenan oti yani so enami neno wan ko wuok kede weno kien tie jo ochako yami doggi giluongo komgi bala gin jo aseka mosko legends ariki sek godi uda chemo go giame timo paka na wada jome new generation otwero timo enamiyo wana ko yambe kitamendo gini neno kede balabe new generation tie kiari style moro omiyo gi kotimo bali bap wi wan piny omiyo dona wana ko wuok kede be chemo go kita wana tamo balo kiar kede cha Owango yigi enamiyo hit no owuok kamano Opoyo to twal pienta winyo iwacho be utero undo bala LDUs dido joka obedo general bullying utotwal so mano duong' mere be old generation mo mamdo kondo bullying new generation ye pone moro eni no mi winyo yambe gimo bapo wi wan be wan pod idwele otwero no miyo gimito gali bullying wan so de wan le amoro ye pien music en ayamo le amed dog en ayamo so mi waber kong kara moro cha be arabe old generation be benyo pero ber kong mino wa gimoro atitidi kanono ber kong Begin ni bedo jeno do wan LDUs gimito bali bullying do wan LDUs begin no wera dongo do wan wera tino begi ya wan wero likaro moite dege ma brada dokinini karani do kare wane so lika bobi twero weke new generation poro all modo kede wan new modo Woody girl butigola mosigal mate yae kare uchote ko katol so nado wado gamo so lika bobi twero tiki doki butigoli kosi chobo dudo gwoki dipodi ude nino so machi yaro maki paki doki gulu kongo so sedo is around for me I don't fear so giyabino bin camera chudo rach So old model upiento now tieke the old model kede new model mama model so message no balati would boot old model mama man message no to boot old model basa ngeo begi winyo so now old model kame itie unie ango nan li ngeo nyomie jakait ni owacho be old model ano kete kotatam new ango le amenan arodonyo ye so message nyo ame ina itie kede boot old model pena ngeo bala na new model ikan peko moro li amitie so yame ber old model message moro me itie kede boot gi old model total mere old model arbo legends yes old model and a legends ja chon legends tia me wano ngio be legends oba jase jogo tie but tie kede legends ame luongere be legends dikara gime bedo legends podi liotuno so en advice amanga yamo be wera wante wero wano tie pija luongere be gin legends dipodi kare gime romo legends le yamo romo so do legends ikoko me bino timo wakisa pien o maro inyime kuni versus magikini dio maro nying legends ame wano ngio be legends eno miyo werno owo kamano itwero yamo ne wa legends mogare adek ame imaro ni nyim kuno arabo be atwero yamo yam ber ko
wan tie kede legends among'eyo ikumam kan bala general kaya man tie kede raste churu man yes seri Mike da obedo legends iko udo tie kede jo bala deno man gini kara chiel kede ja apat kadi tien lero mamara nyingi tie do gin bera ma mi wiye go so duong' mere be chano puonya gini do le legend. Okay, mano da kede mano. Donando adido mago da tie you to know be otiedo towards nan kumam experience concert. How do you feel? Itia udo vibe me kumam experience tie benyo. Kom chunya yom apat tien atie kede ngej be yemo winyo me wan neno concert oro bedo Kampala kana duong' mere yemo winyo me wan geo neno oro bedo kede man tieno kadi do tiaro bini nyime tien wan ko be jamni o dikier malo tikiaro kumam to kadi do mane no bedo ma chakni bedo duong' dida dongo ko lobe uda da podi be opwayo sana so ateke me kumam mano obedo mano liada ng'yo ber mi wong'e be Owango yigi oro wuok officially awene Owango yigi koko me otiede wuoto oko chieng' me concert me kano ni me kumam experience ni en ado wer no oro wuok kede oko chieng' no del kome. So on the 29th August, chieng' me kumam experience oro bedo mano kede wuoto mano Owango yigi opwayo sana bino e kumam gallery. Bo mari tatwal